وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. O köplerçe milletlerini bulardan odol helak ettik. Olar bulardan kuvvetde artıktılar. Pes şolar şehirlerde seyrettiler. Aya şolar üçün qaçıp qutularga jay barmıdır? İnne fî zâlike lezikra limen kâne lehu qalbun ev elqas-sem'a ve huve şehîd. Tahqiq bu zatda pendo nasihat bardır. Ol bir adam üçün keşon salim qalbi bardı. Ya da aydılyan zatga qulaq asıp nihayetde mutavaccih bolyardı. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. O tahqiq biz asmanlarını ve yerini ve şoların arasındaki zatları halq ettik 6 günde ve bize hiç ranco meşakkat ve yadamaklık yetişmedi. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. Pesten savret olorun aytyan zatlarına öz perverdigarın hamdi bilen Hudaýa tesbih ayt. Gün nogmazdan odol ve gün batmazdan odol. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. Ve gecelerde Hudaýa tesbih ayt. Ve namazın izinne hem tesbih ayt. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. Ve ey Muhammed, eştkil ol günne ke çağıryan yaqin yerden çağırar. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. Ol gün surun sesini hak ve aşkara işlerler. Şol gündür qavrdan dirilip çıkılyan gün. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. Tahqiq bizdir diriltyan ve öldüryan ve bizim tarafımızdadır. Öwrilip gelmeliyer. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. Yadet ol günü ke yer yarlar. Şolar qavrdan çaqqan çıkarlar. Şudur haşr günü ke bize nihayette asandır. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. Biz oların näme aýtýan sözlerini bilýändir. Ve sen şolarny mecbur etýän däldirsiň. Pes Qur'an bilen meniň wäde eden azabymdan gorkýanlara wagz nasihat et. Bismillahirrahmanirrahim. وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا. Qasam bolsun bulutlaryny herekete berýän we tofraklar çaşyrýan ýeller bilen. فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا. Pes ýagyndan bolan ýükni göterýän bulutlarga qasam bolsun. فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا. Bu asanlyk bilen ýürüýän nawlara qasam bolsun. فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا. Bu Hudaýyň izni bilen rızıklarını taksim etýän feriştelerge qasam bolsun. إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ. Tahqiq size edilen wa'de haqdır we dogrudur. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ. Ve tahqiq amalların cezası vaqı boljak.